Srdačan pozdrav, dragi gledatelji. Dobrodošli u 5. epizodu specijala podcasta Slobodne Dalmacije u Rašlje. S nama je standardna ekipa, Vladimir Balić, urednik sportske rubrike, Antonio Juričić. Vlado je danas na vodi, pripremamo se za utakmicu. Svi smo na vodi. Šta očekujemo od utakmice? Blizu je. Pa očekujemo, nadam se ne vodu, ali očekujemo da će Hrvatska... Ni kamilicu. Možda s obzirom na interes jedne i druge reprezentacije neriješenog rezultata koji bi odveo i nas i Ganu apsolutno, to može biti jedna lagana kamilica sa rock'n'rollom kad dođe do momenta. I ako mislim da bi i mi tako stvarno ovu utakmicu trebali igrati vrlo pametno, vrlo koncentrirano, ne ići u nikakve rizike, pogotovo u našoj polovini, čekati svoj moment i apsolutno ne dozvoliti Gani da ona iskoristi ono što najbolje ima, a to je kontranapad. Zato mislim da ta koncentriranost, sigurnost, bez i jedne greške u našoj dijelu polovice terena da bude svedena na minimum. Kad krenemo u to, kad se prebacimo na njihovu stranu, mislim da će morati krila tražiti jedinačno kako probiti u stranu, s obzirom na njihovu gustoću u veznom redu. I naravno će trebati podrška bočnih igrača, kao što je napravio Marko Pašalić sa Stanišićem i tako smo zabili gol. Da udvoje jednoga igrača i da naprave nered. Nadam se da će to tako ići. Mislim da bi bilo pogubno za nas da im damo i jednu šansu mi da oni nas pobjede. To bi stvarno bilo s obzirom na iskustvo i kvalitetu naših igrača. Ako nas oni izigraju, naprave neku dobru akciju pravu, pa čovjek kaže ok, izgubio se, pobjedio, nije to toliko ni bitno, ali ako mi budemo nešto prtljali u situaciji na svjetskom prvenstvu gdje je odlučujuća utakmica, onda stvarno smo malo pogriješili u toj pripremi i u samoj koncentraciji svakog igrača na svoje ono što treba raditi. Antonio, očekujemo remi i onda ili? Očekujemo remi bez obzira što to odgovara jednima i drugima. Mislim da im nekome ne odgovara da bi to bio na kraju remi nekako. Ganci su igrali isto protiv Paname i protiv Engleske. Naravno, protiv Engleske su se više povukli samo zato što su i više napadali. Oni su i protiv Paname prepustili njima. On ima taj jedan specifični, ja bih čak rekao, baš turnirski reprezentativni nogomet. Tu je izbornik Keroš koji je upao praktički prije samog svjetskog, ali on je vodio mali milijun reprezentacija. On je klasični, specijalizirani reprezentacijski trener. To je teški blok, srednji blok protiv Paname, niski blok protiv Engleske, kao će biti protiv nas. Vjerojatno mi nećemo baš stiskati toliko ko Englezi, pa neće biti ni potrebe da se baš toliko povlače. Ja vidim tu neriješeno iz čisto toga što nam niti mi imamo toliko šanse stvarati njima prilike neću reći iz minute u minutu, ali stvoriti ih 3-4 po poluvremenu. Ne vidim to. Niti su uopće tražili u prve dvije utakmice da oni budu ti koji iniciraju igru protiv Engleske. Su oni čak, bez obzira što su ih ovi izdominirali i trebali dobiti s jedne strane, s druge strane su oni imali dvije šanse. Protiv Paname su dočekali u 96. minuti to da im kreiraju to po sredini terena, čekaju da ovi poispadaju naivno, iako je sve bilo praktički gotovo i da i onda tu stvore brzinsku neku polukontru koja je završila golom. Mislim da to, ko što je Vlado rekao, to je velika opasnost koju svi moramo paziti. Samim time ne smijemo toliko riskirati. Oni s druge strane neće toliko riskirati, niti oni imaju uopće profili. Oni imaju dosta kvalitetni igrači kad se tu pogleda, ali to sve tranzicijski igrači. I Semenyo, i Iñaki Williams, bez obzira što je to već za krilnog igrača, 32, to su već kao nekakve godine. Ali oni su momčad koji igra na tranziciju. Neće oni stisni nas i kontrolira posjed i kontinuiranih napada tražiti šanse. Tako da je to nekako najizglednije neriješeno, ali realno mi da dobijemo i oni da izgube, velike su šanse, tako da će oni proći bez obzira na čak i gol razliku, ali mislim to će biti sve jasnije nakon što se odigraju večer prije koliko 6 utakmica. Mi ne bi trebali izgubiti ovu utakmicu i to je naša vodilja, ali ne mora to biti kao sad
opterećenje svakome igraču, pa sad ćemo i mi igrati neke bunkere. Mi trebamo samo smanjiti greške koje smo činili i u prvoj i u drugoj utakmici. Oni neće nas razigrati tek tako lako, ipak imamo mi dobre igrače. Imamo dobre igrače, mi smo reprezentacija koja ima, svako ima respekt prema nama i oni će tu se držati najrađe kao i protiv Engleske neke, moli Boga, 0 i super. Da li će nas ugroziti, ovisit će mislim samo o nama, a ne toliko o njima. Bez obzira što su oni u tom dijelu jako opasni. Ali bekovi neće smjeti plivati kao u prošloj utakmici, pogotovo zbog te tranzicije što si spominjao. Pa i tu će i stoperi biti u velikom... Stoper i zadnji vezni. Stoper jedan zadnji vezni i u kontrastrani kad mi budemo izlazili s jednoj strane da taj bočni dođe da na kraju opet stvori 3 i zadnji vezni 4 koji će braniti tu njihovu tranziciju. Morat će nam, da bi mi njih uopće probili, morat će bek jedan ići po toj strani gdje lopta ode ili ako bude igrao Perišić tamo ne znam ko će igra lijevo krilo ili ako bude igrao Perišić gore, da Guardiola ako igra beka, morat će on doći. On nije dolazio u prošloj utakmici, Stanišić je došao rijetko i kad je došao, na kraju smo zabili gol. Ali kad jedan ode, drugi će morati se pretvarati u stopera i da bar imamo ta 4 igrača tu koja će tu držati sredinu i probati kontru od godine na stranu. Čim dođu na stranu, treba ih smesti. Ili čak u toj samom početku akcije, to će biti ta bitna, ta prva lopta kad izgubimo, da napravimo prekid. Ko što je Panama mlatila šta god je mogla, ona je opalila po nogama. Da, spomenuli smo Guardiola, da li će stao u njegovu obranu. Bilo je dosta kritika na njegov račun, loše je realno odigrao, izvadio ga nakon prvog poluvremena, ali evo, izbornik je stao u obranu njegovu. Staje u obranu zato što se oporavio tek nedavno od ozljede i kako je rekao izbornik, on je ime. Naravno da je on ime, naravno da je on genijalni stoper. Naravno da se on tek oporavio od ozljede. Ali ako se odigrao loše, nije sad stvar da bi neko kritizirao, da bi rekao da bi dobio nešto od toga, nego ako se odigrao loše, postoji šansa da ćeš opet u nekoj ključnoj utakmici, mislim svaka je ključna, ali hoću reći da ti dođe jača reprezentacija, oni čak i protiv Paname gdje su ga ti brzanci koji nisu sad elita svjetska, radili su mu probleme. I sad stvar je kritike da, ne da bi kritizirao, nego nekakvo upozorenja da bi se moglo opet dogoditi takvo nešto loše. Neće on sad doći sebi za 2 dana, ako još nije došao sebi. Ali tu je sad on je rekao da to ne utječe uopće na njega. Znao da ne utječe na njega, nije to ni bitno, ne treba ni utjecati na njega. Pozitivno da ga se kritizira. Pa ne možemo reći sad, evo, lijepi. Ma ja sam siguran da je on sam loše igraš. Ma ja sam siguran da on sam zna da nije odigrao odličnu utakmicu. Čovjek igra utakmice kakve igra u Manchester City, pa zna on da nije dobro odigrao. Ali tu je sad problem što Dalić nije pa drugog lijevog beka. To su sad te neke stvari. Nije, ali šteta što nemamo lijevog beka. Možeš ti spustiti Perišića, ali nije to rješenje. Da. Ti si otišao na svjetsko sa Guardiolom, samo ko lijevim bekom. I to se govorilo odmah tada, nije ovo sad general poslije bitke. To se odmah tada govorilo da baš neke stvari nemaju smisla. Ako se ti oslanjaš na tu poziciju da čovjeka koji još nije u punoj svojoj formi. Pa dobro, izbornik mora braniti ono što je i njegov posao je da brani igrača kako bi on preuzeo na sebe tu odgovornost i rasteretio. Ali to su igrači high levela, njima kritika je ko ova voda što mi ovdje pijemo, ni okusa ni mirisa. Ja sam rekao i kritizirao Perišića, eto on jadan sad neće moći igrati protiv Gane. Kritizirao sam ga da ako vidi slučajno, pa da i sam kaže, pa šta ja više vraćam loptu unazad, uzet ću loptu, dosadio više šta prtlja on non stop, pa ću sad driblat nešto. Možda i neće, ali ja bi volio da to radi. Jer ja znam da on to može. Samo vjerovatno i on se izmorio u tim, njemu se malo i gradivo pobrkalo s obzirom na igrat vamo beka, pa ajde gore igraj ovo. Tako da i on kad dođe gore možda je više tražio da se odmori nego što bi išao dalje. Eto, ta kritika je super i moramo ih kritizirati, pa najbolje. Pa oni su plaćeni zato i zato igraju na toj razini, zato što im kritika ništa ne znači generalno, ali im znači puno u njihovim tim, u njegovom osobnom ovome. Ali da će on loše igrati zato što ga neko kritizira? Ne, on će igrati puno bolje.
i treba ih puno više kritizirati, naravno do jedne razine urednosti, jer njih to će potaknuti za veći angažman, za nešto. A ne možete vi, jer da utječe loše to na njih, ja prvi rekao nemojte ništa govoriti, rećemo svi da su lijepi, divni, krasni i da super igraju. Kad god te neko kritizira, on tebi afirmira sve druge stvari da ti to više ne bi dozvolio nekome da ti I to je meni dobra stvar. Mislim da smo mi tu osuđeni. Koja god ljepša riječ bila, zato da Gvardiol mora biti jednostavno lijevi bek. Nećeš ti sad Gvardiola stavi na klupu pa stavi Perišića na lijevog beka, niti ćeš sad baš možda Gvardiola na lijevog stopera, Perišića na lijevom beku. Znači, osim ako ne budu baš nekakve okolnosti da Gvardiol jednostavno baš se vidi da nije ni blizu te razine, i ako se to bude nastavilo sad i protiv Gane... Mislim da će početi isto. Ja isto mislim da će početi isto. Da će gore biti. Ali samo Perišiću će možda trebati podrška malo više Gvardiola gore. Da, a on u ovom stanju, stanju nije baš... Opasnost za tranziciju i pitanje šta ćemo mi od toga gledati. City ide gore do kraja. City, naravno, ali drugčiji kontekst ovdje i drugčije sve. Tako da, slažem se, mislim da ćemo to opet isto gledati, ali mislim da ne bi trebali definitivno gledati istu stvar u veznom redu. Mislim da tu Kovačić ne može uz Modrića, pogotovo ovakvoj utakmici. Znači, to je slična situacija kao s Gvardiolom. Kovačić se vratio tek nakon ozljede. Ne mogu njih dvojica na taj način. Protiv Paname, ajmo reći da to nije bilo toliki problem u njima, jer su ovi sve gurali preko svoje desne strane. Mogli su oni možda tu malo bolje iskontrolirati neke situacije s tranzicijom, ali ajmo reći da ne računaš da hoće. Okay. Ali ovdje bi stvarno trebali. Znači, ja sam izvlačio iz Fifinog tehničkog izvješća, dakle, distribuciju trčanja igrača po umjereni intenzitet, niski, srednji, bla, bla. Sad kad ti pogledaš, na primjer, našu utakmicu protiv Engleski, našu utakmicu protiv Paname, utakmicu Gane protiv Engleski protiv Paname, Hrvatska zapravo više trči, generalno, i čak u svim tim, kad se napravi breakdown po tim zonama, čak i tu više trčimo. Ali šta je tu ključno? Vezni igrači, centralni vezni. Znači, to su nama, u drugoj utakmici bili Modrić i Kovačić. Ganci su isto imali različiti par. Uvijek je bio Partey tu. Drugu utakmicu je bio Sibo. Prvu utakmicu je... Neko drugi. X. Šta je tu stvar? Ti centralni veznjaci dominiraju nad našima u svim zonama. Znači, i ne u hodanju, zato što su se branili protiv Engleske, pa onda ti tu malo preteglo da... Naravno, manji prostor. Ne? Ali, znači, srednji intenzitet, visok intenzitet, pogotovo u tranziciji. Znači, mislim da oni trče negdje njih dvojica više u tom intenzitetu, kod tranzicije put nazad visokom intenzitetu za 50%, tako nešto. I tu je ta ključna razlika. Mi imamo više, naši imaju tipa više šprinteva od njihovih, tipa naš Stanišić ima više, ja mislim, od bilo kojeg njihovog. Ali tu ključno, ono što ti je ključno za tranziciju, ne možeš ti ostati na Modriću i Kovačiću definitivno sad protiv Gane. Jer neće ti njih dvojica ni u fazi napada dati. Njih dvojica, to što tebi treba protiv Gane koja će ti se braniti sa 15 igrača, ne sa 10 plus golman. Ja mislim da tu jednostavno treba biti Petar Sučić, prvenstveno zbog branjenja tranzicije, a ne mislim da će Hrvatska ni u fazi napada ništa izgubiti da je na terenu Petar Sučić uz Modrića u odnosu na Kovačića. Nema Kovačić trenutno sad, nakon povratka od te ozljede, njega se uvijek čak i ne bih rekao nije ga se nikad osporavalo, nego ga samo reći preispitivalo u kontekstu reprezentacije koliko on osjetno doprinosi. A pogotovo sad kad se tek vraća od ozljede, kad nije ni u formi, ne može on sad protiv niskog bloka radi razliku uz Modrića kraj sebe. Jednostavno ne može. Dva su ista. Ja tebi, ti meni. Jedan da je Kovačić igra onako kako on zna igrat, da uzme loptu i da prođe 1, 2, 3, da u slalomu se on zaleti i stvori višak, on bi bio dobar. Ali on i na vrhuncu ima problema u reprezentativnom nogometu protiv slabijeg protivnika koji staje u bloku. Uvijek ima taj problem. Mislim, nije to problem, to je prirodno nogomet. Sad ovaj statistički podaci, to je stvarno skup svega i svačega i oni nešto govore i potvrđuju, ali i relativno možda i ne. Drugčije su okolnosti Ganinih veznih, drugčije su naših. Ono što je nas, mislim, najveći problem bio protiv Paname da su nam imali 4 igrača u kvadratu koji su bili a iza lopte je bilo 10 igrača.
Nama je bilo dovoljno tu dva da stoje, dva stopera, možda jedan vezni, taj zadnji. Ali je trebao taj jedan veznik, ko što je Luka je činio par puta, ali opet se vratio vamo u komfort. Mi trebamo u tim prostorima pronaći neku loptu, a to je recimo mogao Vučković dati mali, neku loptu koja će probiti taj njihov blok i između zadnje linije i veznih igrača. U toj rupi ćemo mi morati tražiti, a to je najlakše se zna desiti kad vi date na krilo, pa on tamo napravi dar-mar, pa proturi neku loptu tamo na 20 metara nekom veznom igraču koji onda razigra. Mislim da to što kažeš da Kovačić ne bi trebao, da bi možda isto igrao Kovačić ili Sučić, ako filozofijski Sučić bude stajao paralelno sa Modrićem. Ništa. Zato ti kažem. Ali možda bi Modrić, možda definitivno tranziciju nešto dobiti. Otići dole negdje u neku rupu i čekati tu loptu, ali on je već dosta dugo igrao u ovoj komfort zoni i on tu neće. Tu je Baturina ispao kao prirodni ambijent da mu je u toj gužvi i on je tu se ponašao super. Još jedan Baturina bi nešto tamo trebao. Ko je taj, to sad će izbornik možda znati, ali možda će, po meni, mislim da će krenuti ista momčad po istom ovome. Da li je to dobro ili ne, to je sad, ne mogu to izanalizirati baš tako. Ali da će i Gvardioli, i Kovačić, i Modrić, i ovo, da će se on držati iste momčadi, mislim da. Samo je pitanje onda kada će činiti zamjene. Po meni možda bi bolje bilo da, jer će se utakmica neće lomiti u samom početku, ona će biti nikom ništa, kao što je bila i protiv Paname, nikom ništa, drž ne daj. Mislim da će se ona lomiti u drugom poluvremenu, tamo od 70. minute, kad krenu te neke svježe snage, kad se krenu zamjene, onda vam se bazična ideja razlomi u nešto novo što vi ne znate. Sad uvedete igrača koji vam donese nešto ili uvedete dva igrača, oni 0. I vi izgubite svu onu formu koju ste planirali u početku. Tako da bolja bi po meni isto bila opcija da imamo Kovačića koji bi tad možda dobio i više prostora da prođe i da nešto donese. Naravno, tad bi Luka vjerojatno išao na klupu, tu bi se neko priključio. Vidjet ćemo, to će Dalić morati stvarno matematički dobro izračunati. Jer tu očito će biti energetsko pitanje kako to sve složiti, s obzirom da ti Gvardiol ne može ići dole gore. Da. Šta ćemo s napadom? Gore vjerojatno ostaje Baturina, u vrhu će početi Budimir, zabio je gol. To je sad pitanje, Dalić je zadnji put rekao na presici prije utakmice Budimir, kako on koristit će Budimira, onda je na kraju to ispalo kao da on mislio da neće početi, nego će u nekom trenutku ući. Stavit će ga igra, pa hvala Bogu. Sigurno će ga uvest. Pored onoga što si ti rekao u prošlu utakmicu, pa on imao duela. Je. To duela je odnio statistički. Ono što ja mislim da nije ovo sad za razliku od onog Paname kad smo govorili treba Marko Pašalić na desnom krilu, na kraju igra pa Marko Pašalić na desnom krilu. Ne mislim da nužno sad treba takvi tip igrača protiv Gane. Panama je malo i drugčije stali, Panama je trebala pobjeda. Morali su se koliko god se oni nisu sad otvorili full, morali su malo otvorenije igrat, plus slabiji su individualno. Mislim da takvi tip igrača sad čak protiv Gane koji će stajati u tako niskom bloku ne treba raditi razliku. I onda da se vratimo ono što si ti rekla da treba još jedan Baturina između linija. Moga bi takvi igrač biti sa desnog krila. Možda ti ne trebaju, možda ti može Stanišić upustiti cijelu stranu, možda ti tamo treba nekakvi, Mario Pašalić koji će biti između linija. Mislim da ti sad nužno ne treba Marko, ne treba ti nužno niko će probiti do kore linije, niti onaj ko će zavrniti unutra, jer mislim da će tu Gana stati pregusto, neće oni padati na te šeme, nisu ni protiv Engleza padali. Na te šeme prekvalitetni su oni, previše oni znaju dobro šta očekivati, ne treba im ništa. Njima u nekoj lude, kažem, ne niti lude, njima realno je dosta i poraz, bodinje, ko kuća, pobjeda i ne treba. Na glavu, sigurno. Ne. Mislim da bi možda kroz to se tu moglo naći tog igrača koji će operirati između linije, jer da ga uzimaš od veznjaka pa ostaneš s jednim u tranziciji nazad, a dvojica da su ti gore, to ti opasnost i... Da. Mislim da Blašić tu zanimljiv u toj kombinaciji. Pa meni je tu više Mario Pašalić, mislim da je on više za te
traženje prostora, univerzalniji igrač od Drugolašića. Prazan prostor. To bi trebao biti nekakvi šta je prije bio Thomas Miller, oni Rondoiter, koji je praktički samo nominalno na toj poziciji, a zapravo igra lutalica, šta traži, igra, morat ćemo protiv Gane, ima nekakvu strukturu u fazi napada, da ne bi to bilo, da ne bi glumili tu neki, ne znam, Guardioli Bayern u vrhuncu koji nema formaciju i takve stvari, ali da, mislim da bi Mario Pašalić tu ili bilo ko na toj strani treba biti takvi tip igrača koji će to tražiti. Ako bude igrao Perišić dole, sigurno lijevo će biti jedan od tih. Jeli nema tamo krila koji je jednak, recimo, Marko Pašalić. Da. Hoćemo li vidjeti na prvenstvu više Vušković, prvih 11? Teško pitanje. Pa teško, ja bi volio, možda i protiv ove Gane da on igra. Ja bi volio i mislim da, to je moje bilo osobno mišljenje i od samog početka, da protiv Engleza je manje trebao, a više trebao protiv Paname i protiv Gane, jer on ima te lopte, on ima smisla, on ima taj nogometni, drugčiji i od Pongračića. Da, tu se slažem da ono bila najgora utakmica za njega i staviti ga u onakvu situaciju, staviti ga sa trojicom nazad, slažem se tu. Kao pokrilo ga se sa dva stopara koji su igrali katastrofa i govorili kad su svi odigrali katastrofa, on najmanje katastrofa. Ali je bio, ne najmanje, čak nije on... Brzina tranzicije, to je to. Možemo mi reći da on nije loše odigrao, on je spor bio, to je to. Da. Ali on je takav, to je njegov Tako je, to je njegova karakteristika. Ti ne možeš od toga, ne možeš ti, ne znam, Semenyo koliko trči priko 35 metara u sekundi. Pa ne možeš ti sad, ne možeš ti tražiti od bilo kojeg našeg igrača da bude brže. Nego reći loše. Ti imaš brze igrače koji imaju uglavnom brže noge od pameti. On je malo sporiji, a zato ima mozak koji je stvarno za stopere iznad razine. On je čak više vezni igrač, a igra stopera po toj njegovoj filozofiji nogometa i to. Zato, da li će ga ovdje koristiti? Sigurno neće. Da li će kasnije biti sve manje prostora ili će dolaziti ekipe koji će... A opet tu bi možda on nešto i dao opet to. Ja mislim da on neće, naša igra je otišla od stopera ka dva zadnja vezna. Da. I ta dva stopera pokrivaju, igraju striktno na našim zadnjim veznima. Stoje iza njih i služe ničemu. Da. Tu možda da je u toj otvaranju ima jedan zadnji vezni i da nama stoper treba ući, dati neke lopte, to je okej. Jedini posao protiv Paname je bio daj Modriću i daj Kovačiću. Da oni to preko drndaju. Da. Ne kažem da ne bi treba nekad igrati, ali mislim da ga Dalić neće više staviti od prve minute, iskreno. Mislim da to... Možda će biti prostor kasnije za nešto ući ili nešto, ali ovako za prvu teško. Da, teško se stoperi mijenjaju, čak i u drugom poluvremenu da ćeš baš ići promijeniti stopera. Pa možda će sa 3 nešto pokušati. Pa da njega vrati. Nekoj vanrednoj situaciji, eventualno. Da prebroji nešto na neki način drugi. Da. Osvrnut ćemo se i na druge reprezentacije. Puno je toga bilo. Bosna i Hercegovina prošla je dalje. Pobjeda nad Katrom. Slavlje veliko, baš. Da, uspjeli su na kraju. Bilo je pitanje opet nakon onih svih drama, nakon druge utakmice, hoće li se totalno raspast. Nisu na kraju, bili su dobri, to na kraju možeš gledati kao rutinsku pobjedu, pogotovo zato što su ih stisli u prvom poluvremenu, došli do 2:0. Ne, onaj prvi gol. Ali dobro, bez obzira što je to vrhunski gol i što je individualan, svejedno su oni dobro stajali. Ona jedna crna rupa, drugi dio prvog poluvremena, kad su primili gol, ovi su imali stativu, mogli to otići u krivom smjeru, onda su drugo iskontrolirali. Sad ih čekaju Amerikanci, i može tu biti svega. Ja mislim da to Amerikanci prolaze, ali ne bi to sad, mislim da Amerikanci ispadu od Bosne, to će sad svi njihovi mediji će pisati da je to čudo. Da, ko su ti? Ali realno ne bi to bilo čudo. To bi bilo jedno od, ne znam, ne bi bilo ni vjerojatno top 5 čuda. Ne znam šta će biti do kraja prvenstva, ali... Nije to tolika razlika. Nije to tolika razlika. Ti vidiš ovo sad protiv Turske sinoć. Turci su ispali, ovi su već
prošli najbolji start svjetskog prvenstva u povijesti za Ameriku, 6 bodova iz 2 utakmice, ovo je opet sad ti Turci, ok, koji su jadni očajni, igraju, ponosni za njega šta dobiju, uvalite 3 gola. I onda paljba po Početinu, koji je s Ameriku za 6 bodova u prve 2 utakmice. Od Amerikanaca... To je pozitivno. Pozitivno, ali hoću sad reći, kad mi govorimo... I najgore za Bosnu što se desilo je da su oni izgubili. To je najgore za Bosnu. Ovako bi se uljuljali možda malo. Kao što su se i protiv ovih. Ne možeš sad reći da je to slučajno. Ali te ovi su ispali, free, idu kući. Moraju pobijediti, jer će i kući tamo pribiti i ovo. Onda ovi su prošli dalje. Naravno u komforu nekome sad ćemo mi, evo ja došao. Došao si 33, pa sada i kući. I to je najgore što se desilo. Tako je Belgija došla, pobjedila Hrvatsku, pobjedila ove, one, ludila, igrala, pripreme došli. Kući, da. Po ušima malo i ovo. To nekad ti porazi znaju dobro doći da se neke stvari slože, a mislim da će Americi pomoći što je Bosna sama sebe rasturila. Ona se rasturila, da je to strašno u tim odnosima, u povijesnom uspjehu da uopće dođu tamo. Sad je bitno je li neko igrao, nije igrao i taj izbornik koji je stvarno napravio pravi posao. Nije on mlatnio koga Italiju poslao kući. Oni sad se naprave unutarnje te probleme, radi ega što je neko igrao nije. Mene čudi da on nije eliminirao sve te igrače. Ja bi sigurno, jer niste vi veći od reprezentacije, kako god se zvali. Da. I to oni su se, mogu to primiriti malo, ali to je kraj za Bosnu po meni. Ne nogometno. Čak nogometno oni nisu loša ekipa i meni su čak dragi i simpatični, ali unutarnje to pravi sigurno probleme koji su nevidljivi, a na terenu kad tad izađu i tako se desi i taj Katar da oni da su bili u redu i da je to sve štimalo, to bi bila priča bez... Da. To je moje viđenje Bosne, a to je ono što u Hrvatskoj nema šanse. Da će glavni neki igrači, Perišić, da sad Dalić kaže Perišiću sjedi tamo i zagrijavaj se i uđi, taktička zamjena 90. minuta, on bi ušao i rekao ok šef. To je veličina hrvatske reprezentacije, to je njihovo zajedništvo. Što malo ko ima, da? Pa ne znam, evo ja ne poznam, ali evo, ovo stvarno je specifikum i to je ta snaga Dalića i ovih momaka. I to nekad i pravi tu problematiku koju mi guramo kao nije problematika, ali pa dobra, oni jesu zaslužni, ali možda ne bi trebao igrati 90 minuta, nek igra bar 60. Da. Tu Dalić ima taj jedan, ali to drži kompletno tu našu sliku zajedno i to je privilegija ove reprezentacije. Biće zanimljivo sigurno Japan, Brazil. Da, ti si rekao da su Japanci. Iznenađenje sam se malo poklopilo. Jel? Pa Brazil, evo ja ne vjerujem da će Brazil to jednostavno riješiti s obzirom da oni Japanci će njih mljet ko ona mašina, jer oni to možda oni ne znaju da igraju sa Brazilom, njima to bi vjerojatno znači, ali neće, oni imaju taj mozak, oni će šišat, dok Brazil će uvijek igrati onu svoju easy. I sad u tim kontrama, u tim stvarima gdje bi Japan mogao biti opasan, sumnjam da će Brazil sad držati neku koncentraciju. Nisu ti, oni su... Ja mislim čak da... Ja mislim čak da hoće. Ti si ima kroz prošlost, da ne idemo sad daleko u prošlost, nego zadnjih, ne znam, 20 godina. I više možda. Ima si nekakvi Brazil pun fantazista, pa si onda ima onaj Brazil iz 2014. koji je bio onako, ajmo reći, pragmatičniji, bili su doma. Ima si prije toga 2010. nekakvu kombinaciju koja je bila loša. Sad ti imaš kombinaciju koja sa te nekakve strane modernog nogometa djeluje dobro. Ancelotti izbornik, imaš nekakvi core reprezentacije koji su, to su vrhunski igrači, to su imena, ali nisu to sad Ronaldinha, Adriana i takve stvari. To su nekakvi igrači koji ti možeš zamisliti u bilo kojoj drugoj reprezentaciji. Nemaju onaj brazilski, onaj štih.
I plus tu imaš njih par, gdje se Vinicius sam je praktički taj koji je taj Rafinha, fantaziji Vinicius, samostalni, koji radi tu razliku. Ja mislim da je to baš dobra kombinacija za turnirski nogomet i ja mislim, bez obzira što oni protiv Maroka baš nisu izgledali bog zna kako, i čak i ove dvije pobjede koje su uvjerljive, nisu oni sad samlili nekoga, ali baš zato što su oni kakvi god bili su čvrsti, disciplinirani, s druge strane zabijali praktički svaku šansu. To mi nekako daje, mislim da bi oni mogli daleko. Pa oni jesu favoriti, samo neće na osnovu favorita proći. Neće lako, ali to ti je situacija gdje ti njima dosta da igraju jednako ko protivnik i Vinicius će nešto napraviti. Da. To je ta moć njihova. Nemaju oni sad ni po igri, niti po imenima top reprezentacije, ali ta kombinacija toga, taj core, je ovoga. Tako je, taj core i oni igrači koji znaju limite i koji znaju zašto su tu i šta trebaju i oni koji su onda radite šta hoćete ljudi, donesete pobjedu. Mislim da je to dobra kombinacija. Nema logike u onome da neko kaže da će Japan pobijediti. Evo meni su favoriti i dan danas. Reci mi sad nakon ovoliko utakmica, ko će osvojiti? Kad smo već vidjeli nešto. Ko će osvojiti? Pa sigurno onaj ko u finalu pobjedi. To je 99%. Alan Ford. 99% ko pobjedi u finalu će biti prvak. Ko zabije gol, bit će u prednosti. Ali ja sam naravno favorizirao Hrvatsku i računam da ćemo mi kroz sve dalje i dalje kao više igrati, bolje igrati, biti svima problem. Jer mi to imamo, ako se uspijemo sad provući protiv Gane ovu, mi ćemo sigurno biti nezgodni u nastavku, ko što se pokazalo i u prošlom. Pa ne znam, nema favorita. Recimo, imaš li neku informaciju za kraj od ovih naših redovnih navijača na svim prvenstvima, tipa Mate Biljarista, Ante Đerek, nema ih nigdje, nema. Pa to je problem ove reprezentacije. Ona je izgubila jedan popratni sadržaj koji je uvijek bio prisutan. Hajduk je imao svoje isto Antu koji je nama u Sloveniju iz Zagreba donosio svako jutro novine sportske, jutarnje ovo. Koliko komada? Pa donio bi jedan bunt, otišao bi u Zagreb i donio u Sloveniju i ujutro bi mi to imali uvijek spremno. Specijalne zadatke. I moram reći, čak i Nini Buli išao u Italiju iz Slovenije kupiti kopačke Mitsuno. I donio je, otišao i ujutro, vratio se navečer. Kako to, Bog dragi, ne znaju. Oni su bili uvijek, sad ja nisam imao dodira s Matom, ali sa Antom jesam, Đerekom. I to je bio naš maskota Hajduka i stvarno gdje god smo išli bio je s nama i na usluzi. To je čovjek koji nije imao prepreku za ostvariti ono što je naša bila želja. A sad... Jesi ti imao nekih želja iz tog vremena? Pa imao sam svakaki, Ante je to uvijek. Ja ga stvarno volim. On je simpatično. Bio je još jedan mali PDV koji je dolazio u Hajduk, tako smo ga zvali, ali on uvijek bi mu morali platiti neki PDV. 25% ili koliko? Dobro su to bili momci i dođete, ne znam, negdje gdje smo bili, eto PDV-a u hotelu u Habakuku. I šta ćeš s njim, moraš paziti na njega, jer to su naši navijači. Da. Neko ima mogućnost da se financira, neko nema. Ja se sjećam jednoga odvjetnika sa Brača koji, ja ga nisam poznavao, on je bio mulac tada, došli su kombijem sa Brača u Osijek i crkao im kombi. I sad dolazi neki momčić i kaže meni, oprosti Vlado, mi smo s Brača, ja govorim, di s Brača, tu je moj, pa šta ću? I ovo je crkao kombi, pa šta treba, ne znam, 700 eura, šta su onda euri bili? Crkao kombi, ne mogu se vratiti kući. I ja u autobus tamo skupio, ne znam, 100, 200, 300, koliko sam mogao i od sebe resto. I ja ne znam momka. Nakon nekih godina pojavljuje se veliki odvjetnik s Brača i kaže meni, jesi ti sjećaš kad si ti nama dao? Ja kažem, dao jesam nekome, ja ne znam kome. Jel te vratio s Brača? To su naši navijači, mi smo njih pratili i podržavali i to vam. I tako je reprezentacija imala u svoje vrijeme. Ne znam da li sad ima ti ljudi sa strane koji to... A Neno Kliški je tamo izbacilo neki video. Ne znam njega.
Ne znam, ne. Nisam vidio. Ne znam ko je, ali ovo je super i to je kao taj neki dobar osjećaj da tako je. Hrvatska sljedeću utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u subotu 23 sata protiv Gane. Vidimo se nakon toga.